All right, let's continue from where we left off the last time. Jätkame siis sealt, kus me pooleli jäime viimati. I had gone through the different things that the writer said we have come to. Me oleme vaadanud neid erinevaid asju, mille kohta see kirjutaja ütles, et me oleme tulnud selle juurde. And I completed with the fact that we have come to the sprinkled blood of Jesus Christ. Ja ma lõpetasin sellega, et me oleme tulnud Jeesuse vere juurde, Which spoke better things than the blood of Abel. mis kõneles parematest asjadest kui Aabeli veri. Now, two scriptures you can compare and contrast. Need on kaks kirjakohta, kus sa võid võrrelda seda kontrasti. And I will only give you the reference and you can go and do it later yourself. Aga ma annan sulle ainult kirjakohad ja sa võid ise pärast minna ja vaadata neid kirjakohti. Look at Exodus chapter 24, verse 6 through 8. Vaata teise Moosese 24, salmid 6-8. And then compare that to Hebrews chapter 13, verse 20 and 21. Ja võrdle seda heebrealastele 13, 20 ja 21. And in each case, you will see the blood of the covenant. Ja kummalgi puhul sa näed seda lepingu verd. The first one, the blood of the old covenant. Esimesel korral vana lepingu verd. And then the second, of course, the blood of the new covenant or the everlasting covenant. Ja teisel korral siis seda uue lepingu verd ehk igavest Now lepingu verd. let me shift gears here for a moment. Las ma nüüd vahetan käike siin. Because earlier, when I read Hebrews 12, 22 to 29, Varem, kui ma lugesin seda heebrealastele 12, 22-29, the last portion of that text dealt with listening to the voice. siis viimane osa sellest kirjakohast rääkis hääle kuulmisest. And that's what I want to talk about in this portion, the voice. Ja see on nüüd see, millest ma praegu tahan rääkida, sellest häälest. We must understand the voice and the purpose of the voice speaking to the church of firstborn ones. Ja me peame mõistma seda häält, mis on rääkimas sellele esmasündinute kogudusele. The second thing that we must understand is from what location he's speaking from. Ja teine asi, mida me peame mõistma, on see, et millisest paigast ta räägib või kust kohast see hääl tuleb. And then thirdly, what is our responsibility to that voice? Ja kolmandaks, mis on meie vastutus selle hääle suhtes. Now, once again, the purpose of the voice. Siis veel kord, mis on selle hääle eesmärk? What location the voice is speaking from? Kus paigast see hääl räägib? And what is our responsibility to that voice? Ja mis on meie vastutus selle hääle suhtes? In Hebrews 12, verse 25. Heebrealastele 12, salm 25. Please turn there. Tehke see palun lahti. I'll read it from the English, and of course Tina will from the Estonian. It said, "See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth," and that is talking about Moses, "much more shall we not escape, if we turn away from him that speaketh from heaven." Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast, sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, ehk see räägib siin Moosesest, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. In the English Bible, this particular verse begins with the verb see. Inglise keeles ja eesti keeles ka algab see salm sõnaga vaadake. And it's always written in the present tense. Ja see on kirjutatud alati oleviku ajas. In fact, the subject there is understood and it would be you see. Ja see, kellele see on suunatud, on muidugi siin aru saada, et see on siis teile, et vaadake, teie nähke. And so it would be you see that you refuse not him that speaketh. Nii et vaadake teie, mitte selle kohta, kes räägib. This thought of seeing as well is a prophetic concept as well. Aga see sõna vaatama kaasab endas ka sellist prohvetlikku kontseptsiooni. Because it's two sides to the story. Sest sellel lool on kaks poolt. Here is a basic command. Siin on üks selline põhiline käsk. But if you cannot see prophetically, aga kui sa ei näe, kui sa ei saa näha prohvetlikult, it's difficult to walk into something new. Siis on raske või keeruline
kõndida millessegi uue sisse. I've had people to say to me many times, I just can't see it. Inimesed sageli ütlevad mulle, et ma lihtsalt ei näe seda. And that's the truth. Ja see on tõde. At least they were being honest. Vähemalt nad on ausad. That they really could not see it. Et nad ei näe seda tõesti. If you shift seasons in God, kui Jumalas muutuvad ajastud või ajajärgud, it's because you're able to see to some degree the next thing that God is doing. või kui sina astud uutesse ajajärkudesse, siis see tähendab seda, et sa vähemalt mingil määral oled võimeline nägema. But if you cannot see it, aga kui sa ei näe seda, you'll never make the change. siis sa kunagi ei astu sellesse muutusesse. So what that tells me nii et mida see mulle ütleb? is that each of you to some degree have seen what God is doing next. on see, et igaüks teist on vähemalt mingis osas mingil määral näinud seda, mida Jumal on järgmisena tegemas. And so now I must say that see that you refuse not the voice singular that's speaking to you. nii et siin võime öelda, et vaadake, et teie ei tõrgu seda häält kuulamast ja see on siin ainsuses see sõna hääl. Now listen very carefully to what I'm not saying. aga kuula nüüd hoolikalt, mida ma ei ütle. I did not say, see that you refuse not Steve or Leon. ma ei öelnud seda, et vaadake, et ei tõrgu kuulamast Steve'i või Leoni. But you must hear the voice that's coming through Steve or Leon. aga sa pead kuulma seda häält, mis tuleb nende kaudu, Steve'i ja Leoni kaudu. And discern whether that is the voice of the Lord or the voice of something else. ja eristama või ära tundma, et kas see on issanda hääl või on see millegi muu hääl. Now how can you tell whether it's the voice of the Lord or not? aga kuidas sa võid aru saada, et kas see on issanda hääl või mitte? Because it is the voice of the Word. sest see on sõna hääl. The voice of the Lord issanda hääl and the voice of the Word ja sõna hääl are one. on üks. Hebrews further, Hebra kiri edasi siit. when it talked about the voice or the one that's speaking, kui ta räägib siin sellest häälest või sellest, kes kõneleb, I want you to listen to the way it is said from the Message Bible. ma tahan, et sa kuulaksid seda, kuidas see on kirjas Message piiblis. It says, so don't turn a deaf ear to these gracious words. If those who ignored earthly warnings did not get away with it, what will happen to us if we turn our backs on heavenly warnings? nii et ära pööra oma kurti kõrva neile armulistele sõnadele. kui need, kes eirasid maist hoiatust, ei pääsenud pakku, ei saanud minema sellega, siis mis juhtub meiega, kui me pöörame oma selja taevastele hoiatustele? When I read that hymn, focusing on the voice that's speaking, kui ma lugesin seda ja lugesin selle hääle kohta, kes kõneleb, it immediately took me back to Hebrews chapter 1. siis see viis mind kohe tagasi Heebrea esimesse peatükki. I want you to go there, chapter 1, verse 1 through 3. ma tahan, et sa läheksid sinna Heebrealastele 1:1-3. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud või siis ajastud, kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Now let's break these verses down for a little bit. Teeme nüüd need salmid lahti. Because it's important to see the parts here. Sest siin on oluline näha neid osasid. The first thing that you should see is that God spake to the ancestors through the prophets, plural. Esimene asi, mida sa pead nägema, on see, et Jumal muistsel ajal rääkis esivanematele prohvetite kaudu. Siin on mitmuses prohvetid. But here's the difference in the New Testament. Aga vahe nüüd Uues Testamendis on see. When the New Testament began, we're talking about the beginning of the last days. Kui Uus Testament sai alguse, siis me räägime viimaste päevade algusest. You know, sometimes people will say, well, brother, aren't we living in the last days? Ja
Ja inimesed ütlevad, et vend, kas me ei ela mitte viimseil päevil? And I say to them, brother, we have been living in the last days for 2000 years. Ja ma ütlen, vend, me oleme elanud viimseil päevil 2000 aastat. The last days did not start with the 20th century. Viimased päevad ei alanud 20. sajandiga. When you see certain world events going on, immediately people will say, oh, the last days spoke of those world events. Inimesed, kui sa vaatad maailma olukordi ja sündmusi, mis toimuvad, siis inimesed ütlevad, et sellest räägivadki need viimsed päevad. Always remember this. Aga pea alati meeles. It's not destructive forces that determines whether it's the last days or not. Need ei ole mitte sellised hävituslikud jõud, mis määravad kindlaks selle, et kas on viimased päevad või mitte. Is predicated or determined by what voice is speaking. Vaid selle määrab kindlaks see, milline hääl kõneleb. Do you understand that? Kas sa mõistad? He said he spoke in times past by the prophets. Ta ütleb, et iidsel päevil see on, rääkisid prohvetite kaudu, prohvetid mitmuses. But in these days, last days, he speaks by or in the voice of the Son. Aga nüüd viimastel päevadel ta räägib poja kaudu. So many in the previous dispensation. Nii et neid oli palju selles möödunud või eelmises ajajärgus. Only one in this dispensation. Aga ainult üks hääl selles ajajärgus. You had many voices. Sul oli palju hääli. Many prophetic voices in the Old Testament. Vanas testamendis oli palju prohvetlikke hääli. In the New Testament you only have one voice. Ja uues testamendis sul on ainult üks hääl. Now with each Old Testament prophet. Iga vana testamendi prohvetiga. Usually they spoke things that they did not clearly understand. Tavaliselt nad rääkisid asjadest, mida nad väga selgelt ei mõistnud. And they never had the full message. Ja neil kunagi ei olnud seda täielikku sõnumit. Peter said this concerning the Old Testament prophets. Peetrus ütles seda vana testamendi prohvetite kohta. That they were prophesying concerning you. Et nad profeteerisid teie kohta. And they were speaking things by the Holy Ghost that they did not fully understand. Ja nad rääkisid asju püha vaimu kaudu, mida nad täielikult ei mõistnud. So that's why the scripture says in many parts. Ja sellepärast pühakiri ütleb, et paljudes osades. Et igal ühel oli oma osa, mida ta siis jagas. Ja. Now, if each of us would speak, what you would find is that everyone would have a part or portion. Kui iga üks meist räägib, siis sa näed, et iga ühel on üks osa. Now the other thing is, not a single one of us would express it exactly alike. Ja sa näed, et mitte ükski meist ei väljendaks seda täpselt samamoodi. And that's what diverse manners mean. Ja seda tähendabki erinevatel viisidel. So let's simplify it in the New Testament. Teeme nüüd asja lihtsaks siin uues testamendis. Let's reduce it from many voices. Vähendame seda paljudest häältest down to one voice. Üheks hääleks. That simplifies it, doesn't it? See ju teeb asja lihtsamaks. But this is what it equally says. Aga samaväärselt öeldakse ka. That in the one voice, et selles ühes hääles, that is the final voice, kes on see lõplik hääl, and it is a complete voice. Ja see on täielik hääl. Whereas over here, aga samas siin vanas you do testamendis not have a final voice, sul ei ole seda lõplikku häält. and no message is complete. Ja mitte ükski sõnum ei ole selline täielik. Now, the next major thing that he said in these verses ja üks teine suurem asi, või järgmine suurem asi, mida ta nendes salmides ütleb, is that this one voice of the Son on see, et see üks poja hääl, that he's speaking in and through sellest ta räägib ja selle kaudu ta räägib. is that he's the heir of all things. Tema on kõigi asjade pärija. That is strictly a firstborn concept. Ja see on esmasünni mõiste. Now let me explain that for you. Kas ma selgitan seda? Okay. So what happens here as the heir of all things, let's say, all right, that I had 7 children.
tahan selgitada seda kõigi asjade pärijat. Ütleme, et mul on 7 poega I don't have 7 children. või 7 last. Mul ei ole küll 7 last. But let's say I had 7 children. Aga ütleme, et mul on 7 last. Now, clearly, of those 7 children, one of them would be born first, correct? Ja ilmselgelt üks neist 7 oleks ju esmasündinu, on ju And nii? you would call that person my firstborn. Ja siis sa nimetaksid seda isikut minu esmasündinuks. Well, what this concept is projecting Aga mida see mõiste või see kontseptsioon siin esile toob? is that whoever is firstborn On see, et kes iganes on esmasündinu, would get everything as far as the inheritance is concerned. saab kogu pärandi. Yeah, let that bounce for just a moment. Mõtleme sellele hetkeks. You have 7 children, Sul on 7 last and your firstborn gets the full inheritance. ja sinu esmasündisenu saab täieliku kogu pärandi. Can you imagine that? Kujutad sa seda ette? Normally we don't, Tavaliselt nii ei toimu, because this is the reason. sest see on põhjus. We usually think in terms of each of the children getting a part of the inheritance. Tavaliselt me mõtleme nii, et iga laps saab mingi osa pärandist. In other words, we would take the full inheritance Teisisõnu, me võtame selle täie kogu pärandi and divide it into 7 equal parts. ja jagame selle 7 võrdsesse osasse. Is that the way you do it in Estonia? Kas nii tehakse Eestis? That's the way we do it in America. Ameerikas me teeme nii. And that would be called partable inheritance. Ja seda nimetatakse siis jaotatud pärandiks. Now here's the interesting thing about the kingdom. Ja huvitav asi kuningriigi osas on see, It doesn't work that way. et see ei toimi nii. In the kingdom, Kuningriigis the son gets everything. poeg saab kõik. Now, isn't that wonderful? Kas pole imeline? Now, let's look at how this works. Vaatame, kuidas see toimib. Because when you gave the firstborn everything, Kui sa annad esmasündinule kõik, you protected the inheritance. siis sa kaitsesid sellega pärandit. Whereas if you did other methods of dividing up the inheritance, Aga kui sa kasutad mingit muud meetodit selle pärandi jagamiseks, it had the greater possibility of losing its value. siis sellel on suurem võimalus kaotada oma väärtus. So when you consider the fact that the scripture tells us that we are heirs of God Nii et kui sa mõtled sellele, et pühakiri ütleb, et me oleme Jumala pärijad and joint heirs with the Son, ja pojaga kaaspärijad, that is if we choose to suffer with him, siis juhul, kui me valime temaga koos kannatada, we also share the inheritance with him, siis me jagame ka pärandit temaga and we also share rule with him. ja me jagame valitsust temaga. Paul said it this way to Timothy. Paulus ütles Timoteusele niimoodi. He said, if you suffer with him, you will reign with him. Ta ütles, et kui sa kannatad koos temaga, siis sa ka valitsed ühes temaga. So now let's see if we can put this together. Vaatame, kas me saame selle nüüd kokku. Here it is, the Son, Siin on siis see poeg, who is the voice of the New Testament, kes on Uue Testamendi hääl. gets everything. Tema saab kõik. Psalm chapter 2, Psalm 1 või 2. verse 8. Psalm 8. Turn there. Tee lahti sealt. I want you to see this. Ma tahan, et sa näeksid seda. Psalmid 2:8. This psalm is a Mount Zion psalm, See psalm on Sioni mäe psalm and it's about the king who is established upon Mount Zion. ja see on kuningast, kes on rajatud Sioni mäele. Okay, read verse 8. Ja loeme Psalmi 8. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks. Now, if I'm correct, that means ask of me or command ye me, and I'll give you the heathen or the nations for your inheritance and the utmost parts of the earth for your possession. Is that correct? Yes, All right. nii see ütles. Okay. So, look, you've got here the king on Zion being spoken to. Ja siin on sul Sioni mäel kuningast, kellele räägitakse. And it's like a voice is speaking to the king and saying, ask of me. Ja see on just, kui üks hääl on kõnelemas sellele kuningale ja ütlemas, et küsi minult. And I'll give you the nations for your inheritance. Ja ma annan sulle rahvad pärandiks.
and the utmost or the remote places in the earth for your possession. ja maailma kauged paigad sinu omandiks. Now the way the Hebrew actually says this ja see, kuidas heebrea keel seda tegelikult ütleb, is, go ahead and command me, on see, et lase käia ja käsi mind and I'll do it. ja ma teen seda. So now I'm thinking about the king here, nii et ma mõtlen siin sellest kuningast, who happens to also be the son, kes juhtub olema ka poeg, who's the voice that's speaking in the New Testament, kes on see hääl, kes Uues Testamendis and räägib. he's the heir of all things, ja ta on kõigi asjade pärija. and the all things are all nations. ja kõik asjad on kõik rahvad. And you get to share in that, ja sina saad osa sellest, because he's the heir of all things, sest ta on kõigi asjade pärija. and you're joint heirs with him. ja teie olete kaaspärijad koos temaga. Does that make sense to you? kas see on arusaadav? Now think about it. You live here in Estonia, mõtle nüüd sellele, et sa elad siin Eestimaal, but yet there's an inheritance that God has for you. aga ometi on üks pärand, mis Jumalal on sinu jaoks. That's connected with all nations. ja see on seotud kõigi rahvastega. Now, let's go another place. Lähme nüüd ühte teise kohta. In Romans, Paul said that God has made Abraham and his seed the heirs of the world. Rooma kirjas Paulus ütleb, et Jumal on teinud Abrahami ja tema soovi, tema seemne maailma pärijaks. Who is Abraham's seed? kes on Abrahami sugu või Abrahami seeme? If you belong to Christ, ja kui sa kuulud Kristusele, then are you Abraham's seed kas sa siis oled Abrahami sugu and heirs according to the promise? ja pärija tõotuse järgi? The promise is this: ja tõotus on see: I make you and your seed the heirs of the world. ma teen sind ja sinu sugu maailma pärijaks. Not seeds as many, but seed as one. mitte see seeme, mitte mitmuses seemneid, vaid seeme ainsuses, üks seeme. So Christ is the seed of Abraham, nii et Kristus on Abrahami seeme või sugu. and we're joint heirs with him. ja meie oleme kaaspärijad koos temaga. Any vision that is smaller than the entire world iga visioon, mis on väiksem kui kogu maailm, is too small, on liiga väike, even if you live in Estonia. isegi kui sa elad Eestimaal. You must think global, sa pead mõtlema globaalselt, but you must act local. aga sa pead tegutsema kohalikult. So here we are. nii et siin me oleme. Think global mõtle globaalselt and act local. ja tegutse koha peal, kohalikult. So let's put these two terms together. paneme need kaks terminit kokku. What I'm going to do mida ma nüüd teen? is just remove this, eemaldan selle and I'm going to put the G down here, ja panen G sinna lokaalse ette. and that's what we call glocal. ja me nimetame seda lokaalseks. Global plus local, globaalne pluss lokaalne. because you're the heir along with the son of all things. sest sa oled koos pojaga pärija kõigile asjadele. Another interesting thought in this ja veel üks huvitav mõte selles is that the son is the image of God. on see, et poeg on Jumala kuju. So everything that God had in mind concerning Adam in his image, nii et kõik, mis Jumalal oli mõttes Aadama ja tema kuju kohta, we find in this son, selle me leiame pojas, who is the voice, kes on hääl, who is the heir of all things. kes on kõigi asjade pärija. Further, it said that he had, when he had purged our sins, he sat down on the right hand of the majesty on high. ja veel öeldakse, et kui ta oli puhastanud meie patud, siis ta istus kõrgemates paikades taevas. Now I need to ask you a very important question. ja mul tuleb küsida üks väga oluline küsimus. If you went to heaven right now, where would you expect to find Jesus? kui sa läheksid praegu taevasse, siis kust sa ootaksid, et sa leiaksid Jeesuse? trooni pealt, on the right hand of God. Okay. If God is spirit, kui Jumal on vaim, and he is, ja ta on vaim, John 4:24, Johannese 4:24, what is his right hand or his left hand? mis on siis tema parem või vasak käsi? Do you understand this is a human concept? kas sa mõistad, et see on üks inimlik kontseptsioon? What is he talking about then? millest ta räägib siin?
The right hand is always the position you place the firstborn in distinguishing him from your other children. Parem käsi on alati see paik, kuhu sa paned oma esmasündinu selleks, et eristada teda teistest. It's the firstborn concept. See on esmasündinu kontseptsioon siin. It's establishing the fact that Jesus is the pattern of all firstborn. See on siin see koht, kus rajatakse see kindlaks, et Jeesus on esmasündinu Okay, let's illustrate this. mudelpoeg. Come, Vitaly, and come. Teeme illustratsiooni siin. Okay, Inga, you're going to play the part of Joseph. Come, Vitaly. Yes. Ingo siis Okay. mängib Joosepi osa siin. Now here's his two sons. Okay, Inga Siin in on the middle. Joosepi 2 poega. Okay, turn around and face me, bro. Pange, pöörake siia poole. Remember the story in Genesis 48. Mäletate esimese Mooses 48 peatükis lugu, When Joseph brings his sons to Jacob, his father. kui Joosep toob oma 2 poega Okay, so here's Joseph, isa juurde. and here's Ephraim and Manasseh. Siin on Joosep ja Efraim ja Manasse. And what he does, he presents his sons to his father to bless them Ja ta esitab need pojad oma isale, et isa neid õnnistaks, before his father dies. enne kui isa sureb. Okay, so you would always, on the right side of the father, you would have the firstborn. Isa paremal pool on alati siis esmasündinu. And then you would have the nextborn on the left-hand side of the father. Ja järgmisena sündinu on siis isa vasakul käel. So what did Jacob do Mida Jaakob tegi siis, when he began to bless them? kui ta hakkas neid õnnistama? Why did he do this? Miks ta seda tegi? Because the one who carried the firstborn principle in the family. Sellepärast, et see, kes kandis esmasündinu printsiipi perekonnas, You always place your right hand on that person. selle peale sa panid alati oma parema käe. The fact that the next son has a hand on him Ja see, et teise poja peal oli ka käsi, indicates that he's being blessed as well. see viitab sellele, et ka teda õnnistatakse. But he doesn't carry the responsibility of the firstborn. Aga ta ei kanna seda esmasündinu vastutust. It's the one who had the right hand See, kelle peal oli parem käsi, carried that responsibility. kannab seda vastutust. Now what did Joseph do? How many of you remember the story? Mida siis Joosep tegi, kui paljud teist mäletavad seda lugu? Do what Joseph tried to do. Mida Joosep püüdis teha? Mäletate seda? See, because he was saying, not so my father, because Manasseh was the older brother. Ja ta ütles, et mitte niimoodi mu isa, sest Manasse oli vanem vend And Ephraim was the younger brother. ja Efraim oli noorem vend. And you would always place your right hand on the older or firstborn. Ja sa alati panid oma käe vanema või esmasündinu peale, Normal circumstance. tavaolukorras. But yet he crisscrossed his hand. Aga ometi ta seadis oma käed risti. And when Joseph did not desire to see that happen, Ja kui Joosep ei tahtnud, et see juhtuks, he tried to correct it siis ta püüdis seda parandada, because he understood the principle sest ta mõistis seda printsiipi, of the firstborn one. esmasündinu printsiipi. So whenever you see language that says, Nii et kui sa näed seda keelt, kus öeldakse nii, raise to the right hand, tõstetud paremale käele, all it's talking about is carrying the firstborn principle. siis see räägib esmasünni printsiibi kandmisest. So if you go to heaven Nii et kui sa lähed taevasse and you went to heaven expecting to see Jesus on the right hand of God, ja sa lähed sinna oodates, et näed Jeesust Jumala paremal käel, you might be disappointed. siis sa võid pettuda. I want to read the same passage, Hebrews 1, verse 1 to 3, from the Message Bible. Ma tahan lugeda seda sama kirja kohta Heebrealastele 1.1 Message Piiblist. It said, going through a long line of prophets, God has been addressing our ancestors in different ways for centuries. Recently, he spoke to us directly through his Son. By his Son, God created the world in the beginning, and it will all belong to the Son at the end. This Son perfectly mirrors God and is stamped with God's nature. He holds everything together by what he says, powerful words. After he finished the sacrifice for sins, the Son took his
honored place high in the heavens, right alongside God, far higher than any angel in rank and rule. Minnes läbi pika rivi prohvetite, on Jumal rääkinud meie esivanematele erinevatel viisidel sajandeid. Viimasel ajal rääkis ta meile otse oma poja kaudu. Oma poja kaudu lõi Jumal maailma alguses ja see kõik kuulub pojale ka lõpus. See poeg peegeldab täiuslikult Jumalat ja talle on pandud nagu Jumala loomuse pitser. Ta hoiab kõike koos selle kaudu, mida ta ütleb, väeliste sõnade kaudu. Peale seda, kui ta lõpetas ohvri pattude eest, võttis poeg oma austatud koha kõrgel taevastes, kohe Jumala kõrval, palju kõrgemal kui ükski ingel valitsuse astmelt. Okay. I'll take it that she read that correctly to you. Ma usun, et ta luges õieti seda. Ma usun ka. In Hebrews chapter 2, Heebrealastele 2, verse 1 through 4. salmid 1-4. Find that in your Bible. Leia see piiblis üles. Seepärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida me oleme kuulnud, et meid kõrvale ei juhutaks. Sest kui juba inglite kaudu räägitud sõna, mis oli siis käsk või seadus, jäi püsima ning iga üleastumine ja sõna kuulmatus sai oma õige palga, kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse Issanda enda kuulutusest ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid, kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning püha vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi. Let's put this in perspective. Paneme selle siis nüüd perspektiivi. In the Old Testament, Vanas testamendis, when the book of Hebrews is written, kui Heebrea kiri kirjutati, they were in danger of returning to the Old Testament. Oli neil oht pöörduda tagasi Vanasse testamenti. Because you had those who are going about preaching that you should return to the old. Sest käisid ringi need inimesed, kes kuulutasid, et sa peaksid minema tagasi selle vana juurde. Because what is being said in the new season was unacceptable. Sest see, mida uuel ajal siis räägiti, oli vastuvõetamatu. That's the concept of Hebrews. See on Heebrea kirja kontseptsioon. It means moving on. See tähendab edasi liikumist. The challenge that every one of us will face. Ja see väljakutse, millest me igaüks ennast leiame, is that you will have voices telling you that what you're hearing is wrong. On see, et sulle tulevad hääled, mis ütlevad, et see, mida sa kuuled, on vale. And what he's saying in chapter 2 here, ja see, mida ta ütleb siin teises peatükis, do not listen to those voices. On, et ära kuula neid hääli. Because when he goes further in this, is almost like saying this. Sest kui ta läheb siin edasi, siis ta justkui ütleks, keep a grip on what you've heard. Või saa pihta sellele, mida sa oled kuulnud. And don't drift off like a ship without a captain or pilot. Ja ära triivi nagu kaptenita laev. Now, you do a lot of things around here by ship. Te teete siin palju asju laevadega. Can you imagine getting on a ship headed from Estonia to Sweden? Kas sa kujutad ette, et läheksid laeva peale, mis on suunaga Eestist Rootsi? And there's no pilot. Ja seal ei ole kaptenit. Can you imagine that? Kujutaksid sa ette? Here's the deal. Asi selles. What he's describing here mida tema siin kirjeldab, is an aimless ship. On üks sihitu laev. In other words, you're just sailing. Sa lihtsalt seilad, eesmärgita. But with no committed destination. Aga tal ei ole ühtegi sellist sihtmärki, kuhu ta on suundumas. So how do you know you will arrive at the right destination? Nii et kuidas sa siis tead, et sa õigesse kohta jõuad? This is the picture that he's painting here. See on see pilt, mida ta siin maalib. If we fail to give heed to the things that we've heard.
kui me ei pane tähele neid asju, mida me oleme kuulnud. 3 words that's important. 3 sõna on olulised. Number 1, every person came to earth with purpose. Esiteks, iga isik on sündinud maailma eesmärgiga. So I put the word purpose down. Ma panen selle sõna eesmärk. Question number 1 you must ask God is, what is my purpose? Esimene küsimus, mida Jumalalt küsida, on see, et mis on minu eesmärk. If you have not asked that, you need to ask that question. Kui sa ei ole seda küsinud, siis sul tuleb seda küsida. Because where purpose will carry you is a trip called destiny. Sest eesmärk annab sind sinu sihtmärki või saatusesse. Or if I add a second word to this, every purpose has a destination. Või ma võin lisada siia teise sõna, igal eesmärgil on üks sihtkoht, sihtmärk. For instance, when I left the United States of America, Näiteks, kui mina lahkusin Ameerika Ühendriikidest, my purpose was already established before I left. siis mu eesmärk oli juba enne paika pandud, kui ma sealt ära tulin. We were committed to come here to do a school. Me olime pühendunud sellele, et siin kooli läbi viia. Now, if the plane had have gone west, Kui lennuk oleks lennanud lääne suunas, now eventually I could have gotten here, siis lõpuks ma oleks küll jõudnud but siia, it would have taken a much longer time, aga see oleks palju pikemat aega and I would have nõudnud been on an unnecessary route. ja ma oleksin olnud ebavajalikul teel. But the plane headed northeast. Aga lennuk suundus siis Kirdesse. So since I was on that road, Ja kuna ma olin sellel or shall I teekonnal say that flight, või siis sellel lennul, I got to the destination much quicker. siis ma jõudsin oma sihtkohta palju kiiremini. So here's my point in this. Ja minu mõte on selles. Once you know exactly what your purpose is, Kui sa tead täpselt, mis on sinu eesmärk, then you must be on the right transportation to get you to your destiny. siis sa pead olema ka õigel transpordil, et oma sihtkohta jõuda. Let me not talk in riddles here. Ma ei räägi siin nüüd muistujutte. Every denomination cannot get you to your purpose. Iga konfessioon ei saa sind viia sinu eesmärki. And some of them, if you ride them, they will never get you to your purpose. Ja kui sa mõne peal sõidad, need kunagi ei vii sind sinu sihtkohta. I'll speak of my own experience. Ma räägin oma enda kogemusest. Once I was filled with the Holy Spirit, Kui ma sain täidetud püha vaimuga, I knew at that very moment the ship that I was on could not get me to my purpose. siis ma teadsin koheselt, et see laev, millel ma olen, ei vii mind minu eesmärki. And most of my family members never understood that. Ja enamus minu pereliikmetest ei mõistnud seda. They asked me, why can't you just be a good Baptist boy and a good Baptist preacher? Nad küsisid minult, et miks sa ei võiks olla üks tore, hea baptisti poiss, baptisti jutlustaja. The problem was that ship could not take me where I needed to go. Aga probleem oli selles, et see laev ei suutnud mind või ei saanud mind viia sinna, kus ma pidin minema. So I had to get on a different ship. Nii et ma pidin teise laeva peale minema. And it became a Pentecostal ship. Ja selleks sai 4 pühilaev. And it took me just so far. But then Aga see viis mind ainult teatud maani. I realized it could not either get me to the full destination. Aga siis ma mõistsin, et ka see ei vii mind minu täielikku sihtkohta. Are you understanding I'm speaking in figurative language? Kas te mõistate, ma räägin siin piltlikku keelt. So then the Lord put me on a different ship. Ja siis Jumal pani mind teisele laevale. And then the Pentecostals became angry with me. Ja siis 4 pühilased said pahaseks mu peale. Wondering why can I just be a nice Pentecostal preacher and stay on the ship? Miks ma ei võiks olla üks kena 4 pühi jutlustaja ja laeval püsida? Here's the point. Mõte on selles. You must keep purpose in mind, Sa pead alati hoidma eesmärki oma meeltes, which will bring you to destiny. mis viib sind sinna sihtkohta. And when destiny is complete, Ja kui sihtmärk on täide viidud, it brings you to a place of where you can give legacy. siis see viib sind paika, kus sa võid edasi anda pärandi. That means you pass it on to another generation. See tähendab, et sa annad selle edasi järgmisele põlvkonnale. So Jesus said it this way. Jeesus ütles seda niimoodi. Father, the work that you've given me to do, Isa, see töö, mille sa oled andnud minule teha, I have finished it. ma olen selle lõpetanud. And in the process of finishing it, I have glorified you. Ja selle lõpetamise protsessis ma olen toonud au sinule. So whenever someone say, I want to glorify the Lord, Nii et kui keegi ütleb, et ma tahan austada Isandat, what you're really saying to God is,
I want to finish the assignment that you've given me. siis mida sa tegelikult Jumalale ütled, on see, et ma tahan lõpetada selle ülesande, mille sa mulle andnud oled. But if I don't know what the assignment is, aga kui ma ei tea, mis see ülesanne on, how can I ever finish it? kuidas ma siis selle saan lõpule viia? So that's why this whole process of clarity is important. sellepärast on kogu see selguse protsess väga oluline. How many of you know exactly what your purpose is? kui paljud teist teavad täpselt, mis on teie eesmärk? I mean, beyond a shadow of a doubt, you Ilma know what your purpose is. kahtluse varjutagi sa tead, mis on sinu eesmärk. You see, because here's the beauty of knowing that. sest selle teadmise ilu on selles. It doesn't matter what direction the wind blows in, you stay on your purpose. ei ole vahet, millises suunas tuul puhub, sina püsid oma eesmärgis. If it's calm, kui on vaikne, you're still on your oled purpose. sa ikka oma eesmärgis. If it's very tumultuous, you're still on your purpose. kui on väga tuuline, ikka oled oma eesmärgis. Let's give an illustration. toome näite. Where was the final place that Paul was supposed to preach? kus oli see viimane paik, kus Paulus pidi jutlustama? Rome, correct? Rooma, oli nii. Now, when he boarded the ship, kui tema läks laeva pardale, everything started out easy. kõik algas lihtsalt. Shortly into the journey, though, aga vähe olles reisil olnud, he faced a storm at sea. koges ta tormi merel. It had the ability not only to destroy the ship, but everyone on the ship. sellel oli võime mitte ainult hävitada laeva, vaid ka kõik inimesed, kes laeval olid. What they called that storm on the Asiatic Sea was Euroclydon. see, mida sellel Aasia merel, kuidas seda tormi nimetati, oli That means a wind and a wave at the same time. tuul ja laine samaaegselt. What did Paul say? mida Paulus ütles? I told you ma ütlesin sulle, we should not have taken this trip. et me poleks pidanud minema But sellele nevertheless, we're on it now. reisile, aga nüüd me oleme sellel teekonnal. Do you ever feel that way sometimes? oled sa kunagi niimoodi tundnud? You're knowing that you cannot stay where you were, sa tead, et sa ei saa jääda sinna, kus sa olid, and then you get on the trip that's going to lead you to destination, ja siis sa lähed sellele rännakule, mis sind viib sinu sihtkohta, and then you start to doubt in your mind and say, we should not have started this trip. ja siis sa hakkad oma mõtetes kahtlema ja ütlema, me poleks kunagi pidanud sellele reisile minema. Do you ever feel that way about the apostolic? Come on, those of you who've been in class. Te, kes You ever olete feel that varem way? olnud, kas te Yeah. tunnete seda apostelliku Yeah, suhtes? yeah, we should have stayed comfortable where we were, me oleks pidanud jääma sinna mugavasse paika, kus me olime. since you could not, aga kuna sa ei saanud and you got on the ship. ja sa läksid laeva peale, Now you must take the ride. tuleb sul nüüd ka selle reisiga hakkama saada. Because here's the thing that you must remember. aga siin on asi, mida sa pead meeles pidama. Regardless to whether you have a calm sea or a confused sea, vaatamata sellele, kas sul on selline vaikne meri või mässav meri, the word of the Lord has already gone before you on issanda sõna juba läinud sinu eel and said you will preach in Rome. ja öelnud, et sa saad kõnelema Roomas. Here's how crucial this is. ja see on see, kui oluline see on. Because when everyone else is in fear because of the storm, kui kõik teised on hirmul selle tormi tõttu, you know what you can rise up and say? tead, mida sina siis võid püsti tõustes öelda? This is not Rome, see ei ole mitte Rooma, so I cannot die. nii et ma ei saa surra. Every time. iga kord. You see, that's when you understand clearly your purpose. siis see on see koht, kus sa mõistad selgelt oma eesmärki. And that your purpose has a destination. ja et sinu eesmärgil on üks sihtkoht. Now, did the ship tear apart? kas see laev läks katki? Did the sea tear the ship apart? meri kiskus selle laeva tükkideks. Come on. Did it? kas see oli nii? It did, right? oli ju nii. So what does the ship represent then? mida see laev siis esindab? It can be a movement. liikumist. see võib olla mingi liikumine. It can be a system, a religious system. see võib olla mingi religioosne süsteem. You fill in the blank. sina ise täida see lünk It seal. can be many things. see võib olla palju asju. But here's the point. The storm aga mõte on selles, et destroys the ship, torm hävitab selle laeva, but it doesn't destroy the man on the ship. aga ta ei hävita meest sellel laeval. Hallelujah. halleluuja. Now, once the ship was broken apart,
ja kui see laev oli siis purunenud, Paul said, Paulus ütles, an angel of the Lord stood by me last night. Issanda ingel seisis minu juures eile öösel. And this was after 14 days of not taking any food. Ja see oli peale 14 päeva, kus ta ei olnud söönud. Always remember that the number 14 is the number of salvation. Pea meeles, et arv 14 tähistab päästet. Now the reason that I say this is that the Passover lamb was killed on the 14th day. Põhjus, miks ma ütlen, on see, et paasatall tapeti 14. And it's päeval. from that principle that we establish salvation as connected with the number 14. Ja sellest printsiibist me tuletame selle, et pääste või arv 14 on seotud päästega. This is what Paul, the Son of God, said. Paulus, Jumala poeg, ütles. He said, if you will listen to me, Et kui te kuulate mind, stay on the ship. püsige laeval. The ship is going to break apart. Laev murdub, puruneb. But if you stay on the ship, Aga kui te laevas püsite, not a single one will be lost. siis ükski ei lähe kaduma. That's what he said to them. Seda ta ütles neile. You know what he essentially did? Tead, mis ta tegi lõpuks? Took over the ship. Ta võttis üle laeva. Now I'm saying some things to you without really saying them to you. Ma ütlen teile midagi ilma, et ma seda päriselt välja ütleks. Are you really understanding why the Lord is preparing you with the understanding you're getting? Kas sa mõistad, miks Jumal on valmistamas sind selle arusaamisega, mida sa oled saamas siit? The day will come when you will have to say, yes, it looks like the nation is falling apart. Tuleb päev, mil sa võid öelda, et jah, näib nagu see rahvas on lagunemas. But if you will listen to me, Aga kui te kuulete mind, we have the words of life. siis meil on elusõnad. And if you will listen, Ja kui sa kuulad, kui te no one kuulete, will be lost. siis keegi ei lähe kaduma. That sounds almost like bragging, doesn't it? See kõlab justkui ülbelt või uhkustamisena. You see, here's the thing about being a son. Aga asi pojaks olemise juures You sound like your father. on see, et sa kõlad oma isa moodi. And that's exactly what the father would say. Ja just seda isa ütleks. Listen to my voice. Kuulake mu häält, Not voices. mitte hääli, My voice. minu häält. Nobody will be lost. Ja keegi ei lähe kaduma. Because there's a destination called Rome. Sest on üks sihtkoht või sihtmärk nimega Rooma. And regardless to what you're going through, Ja vaatamata sellele, millest sa oled läbi minemas. you know what you can say in the face of circumstances? Tead, mida sa võid öelda nendes olukordades? This is not Rome. See ei ole Rooma. Yeah, this is not Rome. See ei ole Rooma. And so therefore my life cannot end in this. Ja selle tõttu minu elu ei saa lõppeda siin. Now, the ship broke apart at sea. Laev murdus seal mere peal. And they came to an island. Ja Remember that? mäletate, nad jõudsid ühele saarele. And the inhabitants of the island thought that maybe they had escaped the wrath of the sea. Ja saare elanikud mõtlesid, et võib-olla nad on põgenenud selle mereraevu eest. And so what is happening? Paul is warming his hands by the fires. Ja mis seal juhtus siis oli, et Paulus oli soojendamas oma käsi sealt Walk through the juures. story with me. What happens? Tulge minuga kaasa selles loos, mis seal toimus. A venomous viper comes out of the fire. Üks rästik tuli sealt tulest. And he fastens to Paul's hand. Ja ta haaras Pauluse käest kinni. Have you ever thought that story through, what was going through on there? Oled sa kunagi mõelnud seda lugu läbi, et mis seal toimus? Okay, point number one. Esimene punkt. It took the fire to reveal the snake, Esiteks oli vaja tuld, et see madu tuleks esile. but the same fire destroyed the snake. Aga seesama tuli ka hävitas selle mao. The snake made a mistake. Madu tegi ühe vea. It tried to connect to that which was apostolic. Ta püüdis ühenduda sellega, mis oli apostellik. And all the apostolic did was just flung the snake off. Ja apostellik ainult raputas selle mao maha. Notice he didn't have to make a movie out of it. Ta ei pidanud sellest filmi tegema. He didn't have to say, come, we're flinging off snakes over here. Ta ei pidanud ütlema, et tulge, me siin ajame madusid. Nothing was advertised. Midagi ei reklaamitud seal. Now here's the other thing that's important. Ja veel üks oluline asi siin. His hand did not swell. On see, et tema käsi ei paistetanud üles. You see, whenever God does miraculous things, we should not swell up in pride.
kus iganes Jumal teeb imelisi asju, me ei peaks seal paistetuma üles uhkusega. That's the true apostolic nature. See on tõeline apostellik loomus. Now the people who thought that he was a criminal that had escaped the sea, Inimesed, kes arvasid, et ta on kriminaal, kes on merest pääsenud, all of a sudden they're thinking that he's a god. äkitselt mõtlevad, et ta on Jumal. What happened? Mis juhtus? How can opinions shift that quickly? Kuidas võib üks arvamus nii kiiresti muutuda? All it takes is just one breath of God. Selleks on vaja vaid ainult ühte Jumala hingust. And those who think you are heretics right now, Ja need, kes arvavad, et praegu, et sa oled valeõpetaja, hereetik, will all of a sudden think that God has manifested himself. äkitselt mõtlevad, et Jumal on ennast manifesteerinud, ilmutanud. Now I got to raise the bar here for a minute. Mul tuleb siin nüüd veidi latti tõsta. Brother, I could never think of myself as being the manifestation of God's life. Vend, mina ei saa kunagi endast mõelda kui Jumala elu manifesteerimisest. Let me put it real simple Las ma ütlen seda väga lihtsalt. and not mince my words here. Ja ära aja segamini mu sõnu siin. You will either be the manifestation of God's life Sa oled kas Jumala elu ilmsiks tulemine või manifesteerumine or you'll be the manifestation of the beast's life. või sa oled metsalise elu siis Oh, I thought the beast was the Antichrist. metsalise elu manifestatsioon. Mina arvasin, et metsaline on antikristus. Well, what do you think an Antichrist is? Aga mis sinu meelest siis see antikristus on üldse? It's anything instead of the Christ. See on kõik Kristuse asemel vastu. So the Antichrist can be many things. Nii et antikristus võib olla palju asju. You know, people will say to me, well, wasn't Adolf Hitler the Antichrist? Inimesed ütlevad, et kas Adolf Hitler ei olnud antikristus. I said, one of them. Ma ütlen, et ta oli üks neist. I said, but the greatest one you struggle with is about 6 inches wide. Aga üks, kellega sa kõige rohkem võitled, on umbes 6 inches, 6 tolin, ma mõtlen, palju see on siis iganes 10 Because that's about the distance from one of your ears to the other of your. Sest see on umbes vahemaa sinu ühest kõrvast teise. The biggest Antichrist you deal with is what you think. Kõige suurem antikristus, millega sa tegeled. You say those things to people, you get accused of heresy. Sa ütled neid asju inimestele, kes süüdistavad sind hereesias. It freed me, though, Aga see tegi mind vabaks. to realize that I didn't have to look for someone. Mõista, et ma ei pidanud kedagi ühte konkreetset otsima. But very simply to understand that the moment that Adam left his relationship with his father, Vaid väga lihtsalt mõistma, et sel hetkel, kui Aadam lahkus oma suhtest isaga, at that moment he became an Antichrist. sellest hetkest sai temast antikristus. And all he could do was produce more of what he was. Ja kõik, mida ta sai teha, oli toota endast rohkem või paljundada ennast. So the earth was full of many Antichrists until the Christ came. Nii et maa oli täis paljusid antikristuseid, kuni Kristus tuli. And since that time, the Christ has been producing more of himself. Ja sellest alates on Kristus paljundanud iseennast. Listen carefully. Kuula hoolikalt. Jesus said, except that a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Jeesus ütles, et kui vili ei lange maasse ega sure, siis ta jääb üksi. But once it dies, it will bring forth much fruit. Aga kui ta sureb, siis ta toob esile palju vilja. He was talking about himself in death. Ta rääkis iseendast surmas. He said, once I die, Ja ütles, et kui mina suren, I will bring forth more of who I am. siis ma toon esile rohkem seda, kes mina olen. And so since he was the firstborn Ja kuna tema oli esmasündinu, that died, kes suri, he only brought forth more of himself. siis ta paljundas vaid iseennast. So now he brings forth many firstborns. Ja nüüd ta toob esile palju esmasündinuid. He brings forth many of the Christ. Ta toob palju Kristusest esile. I think I need to say it this way to keep balance here. Ma arvan, et mul tuleb öelda tasakaalustuseks seda. No single individual is the Christ. Mitte ükski üksik isik ei ole Kristus. Not one. You hear anybody say that? That's false. Kui keegi ütleb nii, siis see on vale. But together, Aga koos we form the body of Christ. me moodustame Kristuse ihu. So the Christ is not one single person any longer. Nii et Kristus ei ole mitte enam see üksik isik. Not even Jesus.
mitte isegi Jeesus, but the Christ is many-membered now. vaid Kristus on nüüd palju liikmeline. And it's Jesus and those who have taken on the Spirit of Christ. Nii et see on Jeesus ja need, kes on võtnud Kristuse vaimust osa. So if I consider all of that, Nii et kui mina mõtlen kõigele sellele, then what voice should we be listening to? siis millist häält me peaksime kuulama? It comes back to the one voice. Ja asi läheb tagasi selle ühe hääle juurde. In America, we have people who chase around prophets to see if they can get a word from the prophet. Ameerikas on inimesi palju, kes ajavad taga prohveteid, et saada neilt sõna. Does that happen in Estonia? Kas see juhtub ka Eestis? What do they not understand? Mida nad ei mõista? If you have the voice of the Son in you, who's the heir of all things, Kui sinu sees on poja hääl, kes on kõige pärija, who has the right of being the firstborn, kellel on esmasünni õigus and he lives in you, ja tema elab sinu sees, how many more prophets do you need to talk to you? kui palju sa vajad veel prohveteid, et nad sinuga räägiksid? That's a mistake that we've been making. See on see viga, mida me oleme teinud. Yeah, Nad võivad mulle vaid öelda seda, mida ma juba tean. yeah. So somehow there must be an adjustment that's made in this season of the apostolic. Nii et sellel apostelikul ajajärgul tuleb teha üks selline kohandumine või parandus. And it says, shift from the idea of many voices to one voice. Ja see parandus ütleb seda, et liigu paljude häälte juurest ühe hääle juurde. Now here's another thing that's important in all this. Ja veel üks oluline asi selle juures. Without contradiction, Ilma vastuoluta. the less is best blessed by the greater. Suurem õnnistab väiksemat. You realize that's a principle of Scripture, Hebrews chapter 7. See on Hebra 7 printsiibi kohaselt, When it's talking about Melchizedek speaking to Abraham. kus Melkiseedek kõneleb Abrahamiga. Abraham the less Abraham, kes oli väiksem, is blessed by the greater Melchizedek. saab suurema Melkiseedeki poolt õnnistatud. What I have realized concerning even the prophetic. Ja mida ma olen mõistnud selles osas, mis puudutab prohvetlikku? God can speak through anyone if he can. He can speak through anyone. Jumal võib kõnelda ükskõik kelle kaudu. But rarely will you hear a legitimate situation of where someone just beginning in God rises up to be the blesser of someone who has 40 or 50 years of experience in God. Väga harva sa võid kuulda sellisest olukorrast, kus keegi, kes on alles alustanud nagu usus, õnnistab kedagi, kes on olnud seal 40-50 aastat teenistuses. Let me put it in a way that you can understand it. Las ma ütlen seda viisil, et aru saaks. If there is an individual in this room with 60 years of experience walking in the Spirit, Ja kui kellelgi siin ruumis oleks 60 aastat kogemust vaimus kõndimises, I have 44 years experience walking in the Spirit. minul on 44 aastat kogemust, I would be very careful how I attempted to speak into that man's life. siis ma oleksin väga ettevaatlik selles osas, kuidas ma tema ellu räägiksin. Now, I'm not saying that God couldn't give me something. Ma ei ütle seda, et Jumal ei või mulle midagi anda. I'm just simply saying in most cases I would be wise enough to keep my mouth shut. Ma ütleksin, et lihtsalt seda, et enamjaolt ma oleksin piisavalt tark, et hoida oma suu kinni. Because the lesser by principle is blessed by the better. Sest printsiibi poolest väiksem saab õnnistatud suurema poolt. I often have young men who come to speak to me. Mul on sageli noori, kes tulevad minu juurde rääkima. And they would say something like this, man of God, Ja nad ütlevad midagi sellist, Jumala mees, I see God sending you to Uganda. ma näen Jumalat sind saatmas Ugandasse. And they just finished an argument with their wife. Ja nad on ise lõpetanud alles tüli oma naisega. Now, should I give much credence to that? Kas ma peaksin seda palju kaaluma? Usually I'm kind. Tavaliselt ma olen lahke. And I'll just say thank you. Ütlen aitäh. Don't let it become a public embarrassment service. Ma ei taha, et sellest saaks avalik piinlik teenistus. But here's the thing. When you reduce many voices down to one voice, Aga kui sa teed nendest paljudest häältest ühe hääle,
you really know when the Lord is talking and when the Lord is not talking. siis sa tõesti tead, millal issand on kõnelemas ja millal mitte. That's the thing that causes the prophetic to mature in our lives. See on see, mis paneb selle prohvetliku saama küpseks meie elus. Reduce it from many voices Vähenda see paljudest häältest and reduce it to one voice. üheks hääleks. In America, Ameerikas the prophetic has not matured yet. Prohvetlik ei ole veel saanud küpseks. Because what we cause people to do is hear lots of voices. Sest mida me põhjustame inimestes on see, et nad kuulevad paljusid hääli. Now let's say that you have a prophet who's from the fundamentalist group. Ütleme, et sul on üks prohvet, kes on sellisest fundamentalistlikust grupist. And then, okay, that person prophesies to you. Ja siis see inimene profeteerib sulle. And then you have a prophet from the Pentecostal group. Ja siis sul on prohvet nelipühi grupist. And that person prophesies to you. Ja see inimene profeteerib sulle. And then you have a prophet from the apostolic. Ja siis sul on üks prohvet apostellikust And that person liikumisest. prophesies to you. Ja see inimene profeteerib sulle. How different are your prophecies going to be? Kui erinevad saavad su profeteeringud olema? You will have 3 different voices, Sul on 3 erinevat häält and they're all speaking from the dimension that they live in. ja nad kõik räägivad sellest dimensioonist, kus nad ise on. That's why you've got to reduce the many voices to one voice. Sellepärast sa peadki vähendama neid paljusid hääli ühe hääle juurde. Does the voice that you're hearing sound like the Son? Kas see hääl, mida sa kuuled, kõlab nagu poeg? The Son's voice will always carry purpose. Poja hääl alati kannab eesmärki. A purpose will lead you to a destination. Ja eesmärk viib sind sinu sihtkohta. And if it's not the conclusion of all things, you will pass on legacy. Ja kui sa oled selle lõpetanud, siis sa saad edasi anda pärandi To another generation. ja teisele põlvkonnale. Let me finish up here. Las ma lõpetan siin. The voice that was speaking was the voice from the heavens and not the earth. See hääl, mis kõneles, oli taevastest, mitte maa pealt. Because what you will find is that earthly systems of men are usually shaped by temporary ideas. Sest Earthly systems of men inimeste maised süsteemid on alati kujundatud are shaped by temporary ideas. Ajutiste ideede poolt. Give you a couple illustrations. Toon paar näidet. When it spoke of the priesthood of Aaron, Kui räägitakse Aaroni preesterkonnast, it said it was forever. siis öeldi, et see on igaveseks. You remember reading that? Mäletate Or seda? have you ever read that? Või olete kunagi üldse Well, lugenud if you seda? read the Old Testament, you would know it said exactly that. Vanas testamendis on nii öeldud. Is there ever a case when forever is not forever? Kas kunagi on mingit juhtumit, kus igavene ei ole igavene? The answer is yes. Vastus on jah. It was forever as long as that priesthood lasted. See oli nii kauaks igavene, kui see preesterkond kestis. But according to Hebrews chapter 7, the priesthood ended. It changed. Aga hebrealastele 7. peatüki kohaselt see preeskond lõppes, see muutus. The moment that it changed, it was no longer forever. Sellest hetkest, mil see muutus, see enam ei olnud igaveseks. Because the system changed. Sest süsteem muutus. Therefore the priesthood changed. Selle tõttu ka preesterkond muutus. So I read things like that and I realize Nii et ma loen taolisi asju ja ma mõistan, that the total thing ended in the temple being destroyed. et see täielik asi lõppes siis, kui tempel hävitati. Do you understand that? Kas te mõistate seda? It's important that you understand that. On oluline, et te Because mõistate. as long as that temple was standing, that priesthood was still in effect. Sest nii kaua, kui see tempel seisis, see preesterkond oli veel toimimas. And that temple was destroyed in 70 AD. Ja see tempel hävitati 70 peale Kristust. That's a fact. See on fakt. That's a fact of history that cannot be changed. See on ajaloo fakt, mida ei saa muuta. So here's the second half of this. Ja teine pool selles That much of what Jesus spoke about, on see, et palju sellest, millest Jeesus rääkis and a person in that first century hearing the end, ja kui esimese sajandi inimene kuulis, they were hearing about the end of that temple order, priesthood, and system. sellest lõpust, siis ta kuulis
selle templi korra ja preesterkonna lõpust, selle süsteemi lõpust. Once God takes away the first, kui Jumal võtab ära selle esimese, he establishes the second. siis ta rajab teise. And God's seconds are always better than his first. Ja Jumala teised on alati paremad kui esimesed. So when the priesthood changed from Aaron nii et kui preesterkond muutus Aaroni preesterkonnast to Christ, Kristusele, it changed from a Levitical order to a Melchizedek order. siis see muutus Leviidi korrast Melkiseedeki korraks, Which I have found to be was the original priesthood concept. ja ma olen leidnud, et see oli see algne preesterkonna kontseptsioon. Think of this. Mõtle sellele. Adam, the firstborn human. Aadam, esimene inimene, esmasündinud inimene. He was sent on earth for the purpose of rule. ta seati maa peale valitsemise eesmärgil. Rule is connected to a king. Valitsemine on seotud kuningaga. So Adam is a king. nii et Aadam on kuningas. He's not the king of kings, but he's a king from the king. ta ei ole mitte kuningate kuningas, vaid ta on kuningas kuningast. Adam also was a prophet. Aadam oli ka prohvet. Because when Adam spoke, sest kui Aadam kõneles in this realm that he had dominion in, selles sfääris, kus tal oli valitsus, he could prophetically create with his words. siis ta võis oma sõnadega prohvetlikult luua. He could give names to things. ta võis anda nimesid asjadele. Therefore he gave nature to things. ja seetõttu ta andis ka loomuse asjadele. So here's Adam the king, nii et siin on see kuningas Aadam, the man with dominion, inimene, kellel on valitsus, the one who bore rule. see, kes kandis valitsust. When he spoke, kui tema kõneles, he spoke as a king, siis ta rääkis kui kuningas, but he was a kingly prophet. aga ta oli kuninglik prohvet. The third aspect about Adam. ja kolmas aspekt Adam was a priest. Aadama suhtes oli see, et ta oli preester. He was the go-between between God the creator and the created thing. ja ta oli looja Jumala ja loodud asjade nagu vahemees. And so he represented the heart and the integrity of God's heart to the creation. nii et ta esindas Jumala südame Wholeness. terviklikkust loodule. And he also would represent in his worship ja ka oma ülistuses või Jumala teenimises ta esindas the heart of creation singing back to his creator. loodu südant, mis laulab tagasi oma loojale. So what we have in Adam nii et see, mis meil on Aadamas, is one that was designed to be a king, a prophet, and a priest. oli keegi, kes oli kujundatud olema kuningas, preester ja prohvet. That's exactly what the Melchizedek order is. ja see ongi just see, mis Melkiseedeki kord on. And that's exactly what the order of the firstborn is. ja see on ka see, mis on esmasündinu kord. What about the order of Levi? kuidas on selle Leevi korraga? You will find that priests could only be priests. sa leiad seal, et preester võib olla ainult preester. Kings were kings. kuningad olid kuningad. Prophets were prophets. prohvetid olid prohvetid. Rarely did you ever have the three coming together in one person. väga harva võis juhtuda, et tuli ühte inimesse kokku. The closest to that was David. kõige lähem sellele oli Taavet. David was a king. Taavet oli kuningas. He was referred to as a prophet in the New Testament. Uues testamendis talle viidati kui prohvetile. And when he placed on the ephod, he behaved as a priest. ja kui ta pani selle rüü omale selga, siis ta oli ka kui preester. And he was not killed by God for doing so. ja Jumal ei tapnud teda, et ta seda tegi. So in a type, he was a king, prophet, and priest. nii et mingis mõttes ta oli kuningas, prohvet ja preester. When you come to Jesus, kui sa tuled Jeesuse he juurde, was not from the tribe of Levi, tema ei olnud Leevi suguharust, but he was from the tribe of Judah. vaid ta oli Juuda suguharust. He's a king, ta on kuningas, a prophet, prohvet and a priest. ja preester. And he's also a firstborn one. ja ta on ka esmasündinu. So the picture is this. nii et pilt on see. From the original, algsest, and then later you have the law covenant, hiljem sul on seadus ja leping, and then you have the new covenant. ja siis on uus leping. algul siis Aadam. Before Adam made a mess of things, enne kui Aadam kõik segi ajas. he could have functioned in this earth as a king,
ta oleks võinud toimida siin maa peal kuningana, a prophet, prohvetina and a priest. ja preestrina. That is exactly what God wanted. See on just see, mida Jumal tahtis. But Adam, in one sense, fell from grace. Aga ühes mõttes Aadam nagu langes sellest armust. And we have a number of years before we come to the law covenant. Ja möödub palju aastaid, enne kui me tuleme lepingu seaduse juurde. And in this order here, Levi Ja selles korras siin Leevi is established as the priesthood. seatakse preesterkonnaks. But what I'm going to show you later Aga mida ma teile hiljem näitan, is that the Levitical priests were only chosen on see, et Leviti preestrid valiti ainult because the firstborn ones worshiped the golden calf. selle tõttu, et esmasündinud kummardasid kuldset vasikat. And the Levites stepped up and put idolatry out of the camp. Ja leviidid tõusid üles ja heitsid selle ebajumala kummardamise laagrist välja. And it was at that point that they were chosen to be priests. Ja sellel hetkel nad valiti And preestriteks. so this lasts for 1500 years. Ja see kestis 1500 aastat. Now you come to Christ. Ja nüüd sa tuled Kristuse juurde. And what God restores in Christ Ja mida Jumal taastab Kristuses, is the original order. ta taastab algse korra. In other words, he puts Adam together again. Teisisõnu, ta paneb Aadama jälle kokku. What we find in this law covenant Mida me leiame siin seaduse lepingus, is Adam is in three parts. on see, et Aadam on 3 osas. One part of Adam is priest. Üks osa Aadamast on preester, Another part of Adam is king. teine osa on kuningas And another part of Adam is prophet. ja veel üks osa on prohvet. But originally, it was one. Aga algselt see oli kõik üks. And in Christ, Ja Kristuses we restore the oneness. meil taastatakse see And ühtsus. that's the priesthood that we are. Ja see on see preesterkond, kes meie oleme. Hallelujah. So what then must be shaken? Mis siis peab saama raputatud? You see, that's what the Hebrews 12 closes with. See on see, millega Heebrealastele 12 lõpetab. Anything Kõik see, that would bring about the separation of the three, mis toob kaasa selle 3 lahutuse, that's got to be shaken. seda tuleb raputada. It doesn't matter if it's in your understanding or my understanding. It must be shaken. Kas see on siis sinu või minu mõistmises, vahet ei ole, seda tuleb raputada. Because you cannot have a Melchizedek order Sest sul ei saa olla Melkiseedeki korda and have a separation of the powers. ja samas seda võimu lahusust. In America, for the purpose of safety, we separated and distinguished in our government. Turvalisuse huvides on USA-s nagu lahutatud need võimud või We had the executive branch, which was led by the president. meil on see täidesaatev võim, mida juhib president. We had the judicial branch, which was led by the Chief Justice of the Supreme Court. Ja meil on kohtusüsteem, mida juhib ülemkohtu juhataja. And we have the legislative branch, which is led by the Speaker of the House. Ja meil on seadusandlik võim, mida juhib siis koja spiiker. You have the separation of powers. Meil on nagu võimude lahusus. That's a concept that is in democracy. See on siis kontseptsioon, mis toimib demokraatias. But it's not kingdom. Aga see ei ole kuningriik. What's kingdom is that you must place the powers together. Kuningriik on see, et kõik need võimud tuleb panna kokku in one man. ühte inimesse. So we see it first of all in Christ. Seda me näeme esmalt Kristuses. And now we see it in us as one new corporate man. Ja nüüd me näeme seda meis kui ühtse inimesena. The bringing together once again of the king, kus taaskord tuuakse kokku kuningas, the prophet, prohvet and the priest. Ja preester. As a king, kuningana righteousness is in you. On sinus õigus. It's the righteousness of God that's in Christ. See on Jumala õigus, mis on Kristuses. As a priest, preestrina, there's peace in you. Sinus on rahu. It's the peace of God. See on Jumala rahu. That surpasses human understanding. Mis ületab inimliku arusaamise. But as a prophet, aga prohvetina, there's a joy that's in you. On sinus rõõm.
And that joy is the joy of the Lord, ja see rõõm on issanda rõõm, which is your strength. mis on sinu tugevus. Because the kingdom of God Sest Jumala kuningriik is righteousness, peace, and joy on õigus, rahu ja rõõm in the Holy Ghost. pühas vaimus. And each one of them has a connection Ja igaühel neist on side to these principles. nende printsiipidega. What shall we say to these things? Mida me siis ütleme nende asjade kohta? Whatever God is removing by his voice, let him remove it. Mida tahes Jumal on eemaldamas oma hääle kaudu, las ta eemaldab selle. Another way to say this is whatever is shaking, let it shake. Teisisõnu, mis iganes ta on raputamas, las see rapub. If God is shaking it, Kui Jumal seda raputab, he will rattle it. But the point was, you shake it off. mõte on selles, et sa lihtsalt raputad selle maha. And there's some things that God has said to us, shake it off. Ja mõnede asjade kohta Jumal ütleb meile, et raputa see maha. Where it began with me, he said, shake off these rapture theories. Ja mida ta ütles mulle, oli see, et raputa maha need ülesvõtmise teooriad. It has nothing to do with your purpose. Sellel ei ole midagi sinu eesmärgiga And your pistmist. purpose is your assignment to the earth as a king, prophet, and priest. Ja sinu eesmärk on sinu ülesanne kuninga, prohveti ja preestrina. So you know what I did with it? Ja tead, mis ma tegin I sellega? shook it off the same way Paul shook off the snake. Ma raputasin selle maha samal viisil, nagu Paulus raputas maha selle mao. I committed it to the thing that it needed, the fire. Ma pühendasin sellesse, mida ta vajas, tulele. Whatever remains Mis iganes jääb alles, is that which God has established for the kingdom. on see, mille Jumal on rajanud kuningriigi jaoks. If it has death rattles in it right now, Kui selles on surmamadusid praegu, then just let it rattle. siis las ta seal lõgistab, jah, need on need lõgismaad, surmalõgismadusid, las ta nad lõgistavad. All it's doing is making noise while it's dying. Ainus, mis ta teeb, on see, et teeb lärmi surres. So just let it die. Nii et las ta siis sureb Don't seal. worry about it. Don't get all caught up in the sound, okay? Ära muretse selle pärast, ära teda selle hääle pärast üles korja. Amen. Amen.